أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكم من تنكوني نعم ماما وهما حلمي أورني ساقي ولا لقيكي أورني دنجتا إن شاء الله ناسو آترونغما وكوين قرقرنتي كيمو كتا أبو بكري حيدرا وكوين موصري بمانكو تاغيلي أرو إيكا ومو كوين موصر نماما mahame bun baje o kuine qaragar daw katay o kuine qaragar daw kata madanu kulbali nanga wala siten qarmon su ko mande ora kebe tongo o kuine qaragar daw kata su ko mandenga o ha mahalle me orni me kita hilla qari wala laqike killen kama nandangi tay na wala kissa wabura fame na kitari insha Allah. O maremu wala laqike wala waran no kube ora ko nanti madina tawe kahitin da bar halle Allah ringa lehru beyetu iro madina ta nun akin yahudiyanuna ora kun saw atarun kama kenan ga halle yahudiyan qablanu ora kun sa atarun ga mode qablan pu qorqore banu qurayza banu nadir banu qaynuqa bolo faranga gabe kenno wali ar qaybar yahudiyanu abolo faranu benu ga non ora qallo kunni no hoggabe sa atarun kama kembira qabila begono watini banu qurayza qabira ho kuni wati zubair bun bata kenyi kundi aro azal bun shamuil aro ka'b bun asad akenyi iyungumenga ka'b bun asad anyi iyungumenga ura ko nanti ikunyan to illa hidun kama yahuda kudu kusura lahirun gruja maganta banu qurayza ikunda wucilla tinya lahidun kama ma wati be la zabin gajen go kene kembra kunda suman nanti ke gajen khoni Allah harendo islaminun tabaka ke gajen ri uranti du proto ni ke gajen ri na sawnya wujunu tamiro hillo kunyande ya madina rakhliga Allah harende sahabanwa banu qurayza qabila ira siman nan diketa khoni islamahu ahinyi mentenya hake kembra huyay ibn akhtab alayhi la'natullah ken kusaga digaro iyumen kama ken ka'bu bun asadiya nallo are hakarena kembirenga kenya sawabu ura lahru be ganyiro Allah harena ura lahru ke girni kemira lahru ke gira halle Allah ranya gayen nyim halle Allah arenda ijon koyya keta ni yugun sukari iya aruno aru lemunu na kulliga na kunya komun kembirenga igunyungume ya hay ka'bu bun asadiya ken banu quraizai aro shamuil bun zaid aro naham bun zaidi aro wahab bun zaidi aro adi bun zaidi aro isham bun habib kembira kunyi banu qurayza qabila insirwa yahudiya nuku kennan ya al qabla tanawno wati banu zurayq labid bun asam aken kundi labid bun asam kembira kubenu yahudiya nu benu gono ira khairin kita aro ugar dunye Allah harenda kema dangi yahudiya danta nuri abdullah ibn salam kin iyungumena ora ken qisan sawatarun kama abdullah ibn salam agama baga banu qaynuqa qablande aro muqayriq aken kana salam ma Allah harenti khairul yahud muqayriq nanti yahudiya nun so hosire ken muqayriq yai ken ngale ibn shuriya manqayen gawo ken qallene tarakun kitabu nu na akutande aro Allah khote ara kanuran qotawu tarakun kitabe gabe sehne kenya kama akebe na aslama unga tarikun kitabun po gabe masse ken kama
kebe gan tarikhun kitabu wono tin naqash tarikhun kitabu kenna ko nanti ibn shuriya nan ta salama na sawiya ken ya tabanai to abun yar musiri wa qur'ana aya gabe yanka asabunda anya laren tirni musiri kembe nga naqash tarikhun kitabu kenna ko nanti ibn shuriya nan ta salama kembe yahudiyanu hono khanawono kunda Allah haren qadara ila kentu Allah hare valer bega waira kentu ka imakata bakaro isrum palle kenyi wani kangai kene Zubair bun Bata hari bani nadir qabla nyume kene Kabu bun Asadiya ara kanuina leru ke guruja Zubair bun Bata ra waju tanto Allah hare lahidun kama ka Zubair bun Bata akhbaran tunu tarhu gumma ikhoni ira serebenu kari anta kundi don honura ko nanti adiya shami nguen kama honura ko nanta de ro bangitane ala kulli hali aslama on koni mabbange tarkun kitabu gumma qawati su Allah haren valeri an kentu hati su yana to lahir ke gurujena kan baratini iri na kaketa amma kata bartini iro lahirun gurujena kan Zubair bin Batai aro Sallam bin Miskam aken kana ya Allah haren valerundu aken banin nadir qablan sirunyeri wala ko ibiran be gatu Allah haren jambana himbe gati uma dungi na sawunya Allah watu ni na watu nabi nyimeni agana tawa jambana wahay mo yan kana kama na khabari umadun sallallahu bil muskam qallinga umadun adigan ko na qallinga aken kana isira yin tun ko ni watu suyi sirunda qa amadun bakari sirumbate kembira aken ko ni aken kara yahudiya on kama na sabunya igari buni Allah rengara banin nadir qablan buni dongu aken daga kaw qaybara yahudiyanwa birambe qaybara gayenga kinye aken kara gayen keri do qaybara yahudiyanun bate kembra kusro hili ku yayin tun kunanwa qimakata isirun qoron Allah isirun gar kutanu ya qimakata isirun qoron Allah kembra ila Allah hare valeruntu kesu dangi hale yahudiya begara drapon to Allah haran konna gundi aro tarhu gumu suga gemu atoni ara gara he qorenya maduna ga giri kembere atoro diganan sagene kenni koy ken kan yahudiya wati kenda Labid bun Asam ganako besu ko mantenga to tarhu gumu tawsir gumu isu ko mantenga to pasa kenda golle be serunta mungunai ara golle be masama ngon kotenga meleke au koni parce tarukuna ke angana hosirenya am posirengo koni am palle angana hobrenya am pobrenga ko na am palle kemera wa mun Allah no ya hosirinya ngano Allah mo nya hobrinya ngano na sawunya seresu taruku ngora am palle am fatiha le kamen jatun sine am posira au koni am fatiha le kamen jatun sine am pobre au koni kyan saura Labid bun Asam ahobre akena darapongutu hobren yange kata Allah haringa na sabana kutunde kalenya ona toro to kitenga ona toro to nenenga ona toro o sekon mpakensui ka Labid bun Asam akende kalenya akenda kortenya su Allah haringa wa korte ke gara Allah hareliga kembere korte na nabi meliga kempiti muhaliya kempiti kabakoi na sawunya Allah ran nabi men tangane begani Allah wan nabi men tangana I haqarendi watu benu go nabi men kawana nabi maunki ni ndenga kembere Allah wan nabi men tangana kenna ngale kitabu Qur'ana Allah ken khana tanga Qur'anan koni yile randarno kendi Allah yimira ken garanti ngudu nandira ken tanga ka kebe ganin nabi men patenga kembere nabi men pate haramare ma yime sabura Allah maken tangare wati nui angayini torangu akitana wati nui torangu nabi men patengitana o kenga Allah haran kibarendi no gabe na sawabunya ora kando mikatne Allah harenga daga taifa ngonga murti katai ira gula nsera lemunundo honta mbanu ira kungara ira gula atta ke o jogini mahoremo jogini rai kembere ngaro himbe do me ken Zaid bin Harisa makenda Allah haren no khumundu ti horen jog baten ken ko ine nati watinu Allah hateke la wala
iko mu wonura har mare ma wonno kun sawabra ka kebe gani aha qarenga aro watu ben goyon sawi nan nabi ma'u sabta zilare Allah nabi men kon garanti baga kiya Allah nabi men garanti baga kiya kenan ga lowa wala qari uhudi kota ila Allah haren jogi itangeni ila Allah haren jogi itangeni jogi la khiga qoto musiri mahari jogi la khike jara halle atu baten to Allah harenga ma fatingo kine kembira kiya ko ni nabi men kon Allah watangana ka ahate watinu Allah kella wala sunna kiya sabuni korte kiya ni labid ibn asam ya ara korten su Allah harenga asbabun kita khangari yahudiya nunda isen sunya Allah haren torande kema hosro keta kebe gani sulu hudabiya ndangi halisa Allah harenga da qaybara gaja nan kata qaybarai keta ken yahudiya nu komballagare kebe gani madina yahudiya nu Allah harenda kun kata bo qaybara yahudiya nu haga kata kun kai keta yahudiya nu norsa min tatu o himbe nyana keta na mwana serentoro kenni atin dondengo mi keta yahudiya nu lato madina ulato baka Allah harenga keta norsa mi urun maniya tora ya woke na Allah harenga i hakarla lagare kenya kangai iti oro mena serebe go kortentu dino suka homandenga serebe go kortenya rentu dino suka homandenga kenni labid ibn asamai kembrenga ura meka homa me nande kata labid ibn asamia kembra tugon ko ni senya Allah haren torande ni aho mahosro a kebega na ken o watu nanti yahudiyan ndo mena akenya ni o kortinto ananga ken yahudiyan kortinto ananga kembra kana na isenya purga goro tora ken Allah harenga mobe kembra labid ibn asami diameka lungara musid na sawe yahudiya anta hoho mun na to mballe tongo ho yahudiya ngoke munna kenya wati be o gemare nanti watu wana dinar nusiki kinai kembrenga labid ibn asami atu dangane ti ina kutento ikema kenno kusu yara ayare mundu ina korten serne Allah haren khamgo kena lemunu wono Allah haren maga ken kipentengo Allah haren yonkulanyin Allah haren penya ni yonkulan penyi a penyi kini ken kipentenyi penyi ke khibare kembrenga ro kelle minedi nanti Allah haren penyi ke arali kembra ra fere mundu mago penyi ke kitana gara penyi ke kita wati ara penyi ke kambuta mi arobana na penyi ke kambuta mi robana nye kenno kusui ara male ndawari male ara dawar baka yage ngomo yage ngana bu yage be baka forgo beri ara male ndawar nambu kendi kembra ara male ndawari ara ro tamaro mpoyinga male ke ara dawar na ko saura sirlemen saura na tanule na kitulai keta agatla saura ke dawarnenga wati be akitena miselu tamiro bani arake mundu garen kahana tafe wadi tape na garen kutu kembira arake kahana gare go mundu na kutunu tamiro bani rai na kello maleke kembira na miselu tamiro bani na kemundu arake mundu wati be kembira nga tape kutu rasu ara misele wotutu kendi tapen quturasu ara misale wotutu ken ma miselu tamiro bane ngotimene kenno koyi gire wonyino wote biru zarwan gire adigan noye kembrenga nankitena aroken giredi na girdare na gire wo saga kama gilikenga ya bane kenno kusui korten kusagara Allah hareliga Allah haren tambi ke korten ma musiri kenno kusui Allah haren bugu itani kiteni nema no kisenga kama bo kenga nya watibe Allah gara wuce be kanu nandi Allah haren wa kenya na kella halari ken wuce nga time Allah munna na da won ke girni baka Allah haren kama na sawunya kortugume sentara da senna Allah ra kortugume na korten su serenga aw serel gana te Allah dunyi kembrenga watibe na Allah kanu ngane munna na girni aw gilli har kortugume me sentari ken Allah me lamure ara katai kenno kusi Allah go munana girni wati be kinga atinga ki malika no hilli ya likata Allah haringa na to konkondi Allah haringo kangane malika no hilli rai bane le tawu ayimu manya bane le tawa tamanya hakebe go yongula manya aro himbe go tamanya
keta bano kamana kezo ya banenga himbe go yongula manga kenti tambangenda teli yugo ke teli manne ka a himbe go tambanga kenti tura kortea sarai keta himbe go yongula manga kena tirne teli kona korti himbe go tambanga kenti til labid bun asam yahudiya yugo ke kenya na korten sarai kembra kebe go yongula manga kena tirne ya tela ra korte timani himbe go tamanga kena jabu ngini nanti ara korteti ayme penyi aga yonkulan penyi ti penyi be ara korteti kenyi himbe go yonkulan me ara tirne hila kare tikembe a kortege ara waramina himbe go tamanga kenti ti biru zarwan tara waran noy ara wara biru zarwana a kenya wati be Allah ran ku saga buido kalama aga bu sero kenno kusui ashaba yugu sawu sigiwono ara kunkri ali ibn abi talib aro az-zubair ibn awam aro ammar ibn yasir arna dungi suka mandema kemira kunkri ni wara emsoke nanti girebe hayno wati biru zarwan indiga ina jin kasu aworandi kew igana himbe wari urali kenno kusui ali ro zubairu aro ammaru idiya gireke jin kasu ira jin kasu mi gawani mana kenya wati be ira warrampai urani malen da warntemo sauranga tafongari miselun tutututengari kenno kusura bundi na litai Allah haren no kun ura gari Allah haren no kun kenno kusi sura no hiligo qur'anari kenno qur'anon sura lagarunga tartibu moni kembrenga kun sura no yanka kenani suratu birabil falaqi aro suratu birabil nas qul auzunum pilli birabil falaq aro birabil nas sura ke ayano geme ayano tami aro bane kebe gani birabil falaqiya kiyon geme ayanu karagiya kebe gani birabil nasiya kiyon geme ayanu tumi bo tumuro karawanga ni kawmame kenni ayanu tamiro bane bo misale be qahay tudndengo tapegeri kenni misalu tamiro bane kembra Allah harenya nemanu kisinga kama goma ayanu ko qara agana aya suqra garan kutubano wasene misale bano yerne agana aya suqra garan kutubano wasene misale bano yerne ma aya nuko aga suqarna ni fori watibe agara aya nuko qarani fori watibe misale ke suka mantenyere kenno kusui anya khomi angara hita kenya wasabaga Allah harenga nemanu kisinga kama waten ko saga diga bakai ay misali akwai angara serebe city na hita killai asa ondeni an kusa gara kacu kusu wasabakai kenno kusu agilinan sigi kenno kusu Allah harenga gilinan sigi baga watema auntin ho mai a kembira ke sora no hili kenya nemai Allah harenda wa anyen nemai Allah haren yimantonda Allah harenti nemanu kisinga kama serebe gana sora no kus hilqara wuro nangane saka an garanti no na Allah tangane no ni mailenga kare baga hobren su ko mantema kortentuanu sonyanu dawar burnyanu an kisini isu ko mantenga mailenga kare ilenga na kare an na soban salli an na qara kembirenga an Allah tangane ni makenga da kanu kembira har marum Allah harim mantonu ki hay oga zonye oga kita kembirenga besunu du qoto an qarao amma qarao suratu birabil falaqi aro birabil nasi ana durus hono tana suratul ikhlas ana kenka hay urosu angane sakan tageni anni qara ni masa ampatenga angana giri ngana karanga soban sali anni qara ni masa ampatenga hono tana giri nantaw antageni kemrana sura nugo qara ni masa an Allah tangani sarasu gane kella halari angem payunta tangaru hohoi tangaru be an kotoge kemra Allah wan tangana hobren suko mantenga serebe gana dume ke kama suratu birabil falaqi suratu birabil nasi kembrenga angana dume kama korte gumera ntanga sogunya rantanga dawar burnya gana rantanga kembrenga mornu yoserun tangana tunyen katangaru suntano himbe go kebaka tangaru suntano himbe go kebaka kembra besunu du qodo indume sura nu ku qarangen kama ku waqtinu hilliya angane sakan tagendi anna ankite mutuna qul huwallahu qara tasko qul a'udhu birabbil falaq na qara tasko qul a'udhu birabbin nas na qara tasko na disa ampatenga Allah harin ne mano kisinga kama wurosu aba kharna wa disa ne hatenga akite nganti haten no kobe kitana akoni agane kawme be no kunga awa kharna ken kitenga kinga disa na ken no kui misale ko seren kitende qoron no kuni wonu kitana kembre ngani kawmunya marni aya kharna kun kitendi kunya disa na kun no kuni kembre nga Allah harin du meke kama
qake honu kana wono anga ina hongana ya momo honu yokutane yanare honu ra ko inanti kebe hagra Allah ran kita kingani kortege honu ra ko inanti kellanta yana tina sawya ayay wono ti wallahu ya'simuka minan nas tikenyan ka halle tele hoka kata Allah ran kita na kamo kembirenga otini hagra himbe ko harsa kenyen Allah nabi men tangana haqarendi Allah wa tangana agar kitabu be angana ka ahate watinu aw kella wala haraman ma min sabra parce nabi me mo hatta ganken kembira kenden frasi watinu aw hatella wala sabra hari aga otla na tanga hila qari kembira nanti nabi me tora ngaka tani hatendi basin takeni kembira keben labidu bun asamu akenda ke golli buranya ka tarugu mun qora saha aw koni makata ngote melekenya akoni kembere ono dukoto ona hosirenya yahudi anu benu wara hosirenya ko abdullah ibn salam ila kun kallen sa besu witigana ko muqayrikh aro ibn shuriya har nay sore ngaro ibn shuriya kalleni ka tarqun kitabu yo khora ko inanti aslamaw hakebe yani huyay ibn aqtabuni aro yahudi anu benu gara jamanya allah harenga aro gara toranki Allah harenga kemera tarogu mundi suka manten tokonsa kemera kebe gani yahudiyanun kalenda ngi halle serebenu ga islamin no menaga iro yahudiyanun golin time kinya sawabu ina tora kinya salama unga ila tora kinya Allah harenga ken koni wodi kunda al munafiqun qur'ana nyanka kunga kibareni munafiqu maka na la rendo saban to maka munafiqu maino munafiqi libangi mina madina anati munafiqi ogusun gan kanendi iwoti ni himbera munafiqi ogusun gan kanendi kenu munafiqin tabana munafiqi ogusun gan kanendi kenni serebe go digamen kiyeni anda hokoni serera akamanen jona kusaga wuruna ndi akoni akamanen na yanta sarande kasata na kundu ogote kenra munafiqi ka haqiqa nyime kembiti munafiki haqiqa ndi kenni namima ye serbe go sorunga min kiyeni ni me kenni namima ye ko gusuna ngane no ti munafiki kembiti munafiki ni qanqai munafiki ni serbe aw salama unga la qurain kama kahirawu o kengundana qanqai anga ina ora salam num bate ihin su ka mantendi ka abane gane antanyana anga ini agane salwatu ngana ki awda ay misur ndaw salini ka bane ngana karanta salini songa ngana ki awtini sumunteni anga yini salona ta awti sumunteni ka bane wara kombe ndawi no mbaka anga yini hije har hijen se ganara agana dia hije agen kallen yana duna munde ar to munne hije kendan Allah sawra ayini har jaka ga nabuni Allah gara alamur mowe anta yana ke mowe haraga na yana na tomune kembira munafiki akenna iqrain kama hinu akun surone ki gundo hinu akun bononni kebe gani munafiqa un tawmancinga Allah harenda tawmanju sigiko tigenga na serebe andan kanagu nandikene munafiqin ken tawmanji hanan khangai nanti aga sehedro au garengutum aga sehebana au garna ken munafiqin tawmanji hananga ken jukunga na sereberi anna tunanti munafiqun jukubane wandi ken na halala arenti agana lahirun mutubane awa gurujana agana lahirun mutuduro aw lahir ke gurujana ken munafiqun tawmanche mpillandiga askani kenni Allah harenti agana sawai bane awa jamana agana sagai awa jamana kembira ku tawmanju sigi gana sereberi anyi men dan kana wonan tan munafiqin kembira gongone be ko ni munafiqun dan nanti innal munafiqin fi darakil asfal nanti iwo jahannama ngiren so ho warranke munafiqun nan noy namu lo jahannama mbu kenni kamu himen go kamundi jahannama ngiren ni nyero ay himbe wa su kamu mangende angana ino bake lo walangen kabaren kangana yang kakendo warana bake to ontari na bilati nanki asu ho warranke ken ko ni bake ntakendi kembira anno suka madengi sin munafiqu ka munafiqu asol soni kangai Allah ratubi laqamu yura watisu nanti munafiqun jukunga na sereberi anan tubi anan dinan qalasindi Allah ra kembira on kisni munafiqu
ay mega adna di munafiqin jukku ngandi o hagara jukunu benuko anan tubi nan gollen khalasinde allara keni ango porotono munafiqwa kembira munafiqi alla alamburen musri munafiqu litui birambe gari madina kembele makka munafiqu mayno makka manna mu'minin timandenga wal manna kahirin timandenga kumbilla nyino ka munafiqu li bange khanuku madina kembere iyungun qore tarikhu gumda kento ko ken abdullah ibn ubay ibn salul munafiqinu Allah harenga ati unyira makka musiki sire na sawin Allah harenga kamusiki sire to ko ni igunda lemanda a kamusiki sire to ko ni ken munafiqundi Allah haren fatale sirentu tu wono yo gabono har ke wati munafiqinu wono igabe ka sirenti ture Allah ren ndi tu kan sawabra jibruri ito nungo na Allah renda bo Allah ren diga halaka sirenta no ito nungo ko ni himbira kembere munafiqin ngono be sunatu o hagra tamanchu benuko kengene sirebe ken munafiqin qaslama woni angel nansi ke ti munafiqin nay ay to makangen da ko mi to ko Allah harina mowe kenta geme sariyan ko Allah haranti ona mezuze te qurayen kaman poni keta serbe wuran bate misirendi salwatinwa sunga aw sumnu dome aw avio bana da kuma da hiji nan dikenna munafiqi kenta geme kembira agundo kenna Allah ya ma Allah yimira qur'an ngana Allah ren kama ken qabarendi lasta alaihim bi musaitirin illa man tawalle wa kafar angen bidisteletin dane ukama nan tanni hinusu sobe gundon pinu kumbiti wajibi an kamari keta maganta serbe gana halla waranga ka hennaw himena murti baga salama woni kembrenga an kenya zuzene qaw salama wona ora bate aw salin dai angena ken zuze nan tanga sobe ne hinundi kenta geme o goina zuze manyana to qurain kama maka go salini aw sumunu oti islamiyen har nda go fuku ni sumungutu har nda bane gana anta salin o khoni qurain kama oti islamiyen ya gana fati o salle qaw gundo ken Allah ma kembira munafiqu nanti sirra munafiqi kenta geme sirra parce que Allah yana sono mun gundura hinu Allah ya witu gollunga ya lamurebe kanema Allah ya kuntu kembira nga sobende kenta geme oku hakendi Allah yana munafiqintu wa haywati be ko haga ta manchu be ko serebe gana tu nandi kengiri kembira anan tubi kata Allah anan gullen qalasindi Allah me jatin sabra pour que ana progoto baka munafiqawa parce que tubi la xemu indango munafiqinda nankema akalenga kembera munafiqinu ku tarko gumunda dantanu koni itonundi himenu gara gullo khorunya iga tui ti hobrunya nya kembera tarko gumunda dantanu koni kuntonundi kora ko enande Abdullah ibn Salam ake astaghfirullah Abdullah ibn Ubay ibn Salul ake yani munafiqinu nyungumya kennanga halle tarugumuni tonungoni igabu qabla nu benuri ira dantanu tongoni kenanga le banu lawzan qabla Zubay ibn al-Haris kin munafiqi Zubay ibn al-Harisi akin munafiqi aro banu Hubayb ibn Amr ibn Auf kembrenga munafiqinu dantanu yikundi mare muhilinyino hono ari akhi kun suyi munafiqin watin Julas bun Suwaid bun Samit remu piliken Julasiya aro al-Haris bun Suwaid bun Samit kusoro hili kuyi munafiq qontu yin kuyi ku khibaru ta tarugum da hikoni ku khibaru ni ku bane su Qur'an ayan yanka ikhbarani kebe gani Julasiya agen khibaran kangai Julasi akenyi munafiqi munafiqun suturandeni akoni rasulullah numbate nato munafiqin kemrenga aken qorondi reme wono woto Umair bun Saadi birambe Saadi ga fati akagume ken sage Julasiya na akagume sagandi Julasi ga akagume sagandi ken Umair ya sayyidina Umair aken qorende lile Julasi kitenkama na sawanya sirebe gara amma wutu amma ga yar sirebe ken kamne na ampawai wa ken kamne ampawaligan ken sabura Umairi
alle minama akhorein julasi ya kitengama ama julasi la khairin gaben yara julasi ris ko nyara gile khairundi aris ko nyamara qa tabuku ngajenga kin tabuku ngajenga kin julasi ri diame goko diame be diame ke qoro diame be aw seren dinan bonone diame be serenga na ko bane mana sagena tubi angana ko banan salama umbono akwanga bu salama on mangana sagena tubi ken diame na kangai julasi rako ati Allah haren bai kamana hoko ati keigo hay kamana hoko mawra Allah haren sabta zin sabra anta duna to ngoni ati keigo aw kamana anta kamana hoko mangandi yonkin lungu qur'ana ayanu bin hayyan ngana suna yonkin lungu ya mabu Allah banya ati kunata Allah ne ke goni ne tunya gani kembela ta har hare nan paso kui ne tunya gani ke te har hare nan paso okuya rakyako bila mbe rake ko ni wati be Umair bin Sa'di ala diame ke mugu ken karanya ke on julasi kara aw qorno akara amma ya ndengai ken no kusui ar julasi khri ay ati julasi sirebenu hinga mkodinda nganta munda torankinya ange on kundi julasi ampilingira ngamunda mosiri na sawnya nan se konyinda anan senya ma khanara an qeri kenge nondire an kitin qeri kenge nondi an kitin qeri kenge hatinga an kitin qeri abangante nge bangen sui anda qeri ni nan senyinda wa serebenu nganta munda hibre ni kita ange on kundi ampilinda qa ambagala diame beko ke diame henu hillani nge gana diame ke ko Allah haranda sasa akwai inda nyawu nge gana diame ke ko Allah haranda sasa akwai minda nyawundi ndan koy dunai ngana kenya kentalla kenna ngi hale ngana diame ke suturi ngama ko akwai min garin dinan jamba ngarin dinan jamba akwai dinan palak keta hike hinu hillani tika ikuna Allah iko bane woni hasano bane yo bane woni hasano bane keta ike woni idina kenyan kotira idina yan kotira diame ke ura ko Allah arina kenno kusui akorne remeke ken Umair bin Sa'di adiga diame ke koni Allah arina ne manu kisinga kama agada diame koni Allah arina ne manu kisinga kama diame ke akoro diame ga koro ira hare wara na julasi qiri iti julasira yala ange yana kekowa an yana kekowa Allah aranda diga muku sagata ron tela ange yana dukundwa julasi kuna ati wallahi gemako ara kuna ne modelin sunya ikama diga mekeko na sawunya serebe ko kuna nan gaba ken munafiqun da umance serebe ko kuna na garen kama nan gaba ken munafiqun ta umance hari sobe har mu'minan ta kunana hari sobe ngamanti kunane ngana khoto hati sunan kuna Allah kembe mu'minan jukui serbe kunane ngabe ngane ken munafiqun ta manje kemara qur'ani magi uti munafiqun yokunana hati su garen kama kembe nga julasi kuna ala kunane modelin sunya ma sahaba nuku honu yume mile nanti aywa julasi konni khirsen umayrun lemne tigembe umayr ra garen ya sagai tike me qirsaran ta ke kunane yana kunu nay to nay ken na sawnya wata munafawu ma bange khore ngama anyi islam nun badum ya hayni islam sirai mahol mile nanti kemire umar ra gare sai ya ken ngatin qarani wahay nyawo yankana arayin wahay makudi hingana nyami momo wahay ngo yankana na ya rabuni kemira ni to kella halar duro wahay kusaga yanka Allah haren kam wahay wa yanka Allah haren kam suratu tauba aya tanyire arsiko Allah takamo التي يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغنيهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير صدق الله العظيم كي آية بهاي كي ينقى جلاساري أو كي قباري كي نقص قرآن ينقى نعلى رنتو إني قرآن انتقامو أتي يحلفون بالله ما قالوا أتي منافق نقول وكنا نعلي تماكو
diame be umair hagara ko nandi julasira ko ti wokunana Allah nan tumako Qur'an da kamo ati wala qad qalu kalmatal kufri ati haqiqa nyime wala qad nahugumo qadi qadaran to arabon kanneni ati wala qad qalu haqiqa nyime dan kana nyime julasira ko ara diame ke ko ara maniko ara kaira on kelema ara kenya ko ni na sabu ya sira sugara sika qur'ana ri fasa ta Allah harin mpaiga madamu benuko tanyon gelunya kiyo komi ara qur'ana ngarandi sira sugara qur'ana ngarandi mangana saga nan tubi har qur'ana ayabane ana garandi mangana saga nan tubi kina mbunde islam awni kiyan sabuni qur'ana ti tarakaira on kelman ko ni atlananti wa kafaru ba'da islamihim kemra kahirnawo aslama on balle kewa ko ni nanti islam nyai tahana kamna fawoge sabra kahirnawo wahammu bima lam yanalu ihamiti hoyi iga maken kita ihagra kebe go immonente yani igana har Allah harai me nyonkin kita iwa nyonkin to onnari munafiqun yana hisa Allah harai me iwa kalime tabani ka Allah ma kella wa Allah ma kella warira igana hisa iwa tora kena hatinga Allah ma kella warida kemira qur'an bagira kenga ko ti wahammu bima lam yanalu ihamiti hoyi iga makebe kita kemira untar ni kengita imeka Allah harai ma Allah ma la rilla wa munafiqun da kembelo nyahi nyemana ka qur'an taqamu ati wa ma naqamu illa ana ghanihumullahu wa rasuluhu min fadli tiqa tuma Allah ran koni maganta Allah runya Allah ribanna undi Allah harendi banna undi gilifa samtawo na sawan nan sameke kane gajamu benu ga Allah na ganiman gaben kinai julasike Allah na ganiman gaben kinai ka kesu ka manti ara Allah ran koni qur'an bagira kinya go ta mala ran koni maganta Allah ga rabbanna undi Allah ran ga rabbanna undi gilifa samtawo ka hasa tubi la khima tarakanere Allah takamo adi fa in yatubu yaku khairan lahum igana tubi kinyo nyana khair yaw dangande ina munafiqo kera khawara ini dinan khalasini kiyan sabuni sirasu munafiqon jukunga wandi tubi la khima tarakanere andu qoto anan tubi anan dinan khalasini anan bu munafiqoni wa in yatawallaw qawgana halaware nambara tubini yu'adhibuhumullahu azaban alima Allah wi nyankan katay ken torante gani fi dunya wal akhirah Allah wi nyankan katana dunari wa nyankan katana lagara wa ma lahum fil ardi min waliyin wala nasir kembere unta besana kitana nguyen koten kama wa unta demandana kana kitana nguyen koten kama kembere ke aya ke yanka julasi yari ke aya yanka julasi yari kemira kebe gana julasiya ala sigira qorqorun dawari munafiqun killen kama ke dange halan sa ari bange julasi munafiqu kelli bange julasi a munafiqu li bange nandi ja munafiqin asa abun kite ke diame konene wa kebe no umariya bun sadi a diame ke ko qur'ana lis sabati qur'ana yeli yanka kama sahabanu irti ja julasi da diamen ko a diamen ko umair khalen tonga kembelu nyina sika umair khalekeri na sawen julas hayra kunan lebenya kembere aken sigranya ke kebe na mareme al haris ora ko nan di julas ari mareme ken suwaidi da mun piliya ehli sunya munafiqina al harisi aken munafiquli bange qamo birambe ora ko nan di nan sami Allah hare lenkane gajani kenyi ausu qabla aro khazraj qablan do mena kemira kebena al harsiya i hawa kiyan suwaidiya sirbe gara kenkari wati kana al mujazzar bun ziyad kinyana suwaidi kari jahiliya gajan guri kiyan ausu ro khazraj gajani nan sami Allah rai lenkari kemira kenra kenkari ken nan Allah harelli nali madina kembrenga usuko mandelo salama undi كان الأوس والخزرج سكوا من دلو السلام عندي ننتكر على عربدي كما على عربدي جاهلية هينو إندان يكون ويني تانسا وكون كما تمتوي ينس سربيرو منا أنا سامي السلام عن كان السلام عليه عليه أنا كون ورا بس ندعي قصيا على عربنا كينغوني ناقطوني بسرعة كأكيد أنا المجازريا أكين يندمي سويد كالكيني جلاس هواي أرو الحارس كأكيد أنا الحارس جامع مو Islama on sine hilandi madina ntaren sine hilandi giyan be ya wati kana badir gayan nan halaken sine ilankara kene madina ntaren sino sikaninga uhud gayan litukai kimira ne to kama da uhud gajara
ja kebe gani al harsiya kebe gara hawa kare kin al mujazzariya isuro Allah harin bate ja khudunga noni aw kamana bila ya purga go hesna mobe nan ya qoro salam num bate kam munafiqin kembe nga munafiqi kudun sage ka ken ko ni tokiro sahaba num bate an noro hinga noni are noro hingo me a toke moari kembe nga adiga do sahaba num bate na to kamana ndigaro sahaba num bate a kembira arawati wo kita al mujazzari pasi yake manan di suni banai al mujazzar mumunde a kusa ga balari na kari al harsi yambali al mujazzar na kusa ga kari i hawa tambatuwaro ala ran kati hinu benu ga dangi indangi kuma a kiganya wati be kebe gana al mujazzar ya aga karake lahalari julasi al harsi ma a kenno kusui akusaga wuru nanda kahu quraisinu a wuru nanda kahu quraisinu ada kahu quraisinu keta aka hirawungare qurain gamma parce ala islamin kari ke masu atlana nguru na murti na muslima wa nakahu khuraisunu kenya ya watibe ala wucin maka wuce dange halle ala halen rakata ikapalle make i akhin kinga ni julasiya i munafiqin kapalle ma kinga julasiya nanti gara himme ya inimis wotu bin kata Allah kenya atigra himme tinimisi ti wotu bin kata Allah tige mira tige na koni Allah harenda nanti wotu bin ala kona Allah harenda nanti aiwa kebe gana al harsiya tati wotu bin wo sagne di halle keno kusu qur'ana nyanga Allah ren kama na garangutini ja tuwi kama ga kiyano wode harsa ani munafiqo kya kama qur'ana na ken sabada qur'an ta khamo ati kayfa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqq wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdi al-qauma az-zalimin ataqamu adi kayfa yahdillahu qauman ataqamu ni Allah wasaru kannana sirbenu e kahirnawo ilmanan ka wayen palle parce que nanto islam angara sere kardoro keta liman ga on balla ko an kahirnawo wa shahidu anna ar-rasula haqq e qasere nanti annabi me ken Allah arena nanti tunguyande kendan kana ungi ma o sere kenga waja'ahumul bayyinat kennan halal dallu bangante liya ka ara aya kella garen kan gai ati wallahu la yahdi al-qawma az-zalimin to yandana Allah ta ken kanna dare Allah ta to yandana kanna kemra ke aya wa koini nanti agar diame be ko amakiya non kembale tubi la khenda takasirin kane madama tubi ngana khalas qala are agar ke diame ko qur'an yan kanna garandi Allah arna senu ngor nyamari nanti agana al harsi kitan nuqsu anakari Allah harenda horen jogen digandi nan daga na kitan nuqsu anakari kene ke munafiqi kene suwedi remea tarugum na ko nanti ato maka uce dangi halle ari ameqmeq nalim madina agari madina nawon poy gonno khoy saban yugo rawari ken nuqsi kun saga yara kunara megge mu bane kenai ara ira mu yugo ni ya ganta twini ira mu benui qala kulli hali ratu ya kusa gara kari ira kari ne ara lare man mewari na sawiya alare na horen jogen digandi alare ndo maru na kita no sona kari kiya ko nan di auren jogen daga kembira kusa gara kari ira oke na lare kembira kebe gani julasiya aro al harisi kiyan mara mun pili ya suwedi da mun pili isuya munafiqin wa qur'ana yan kai kusro da suqbarin kebe gani banu lawzaniya tarugumun sihe ku munafiqun qahana kama banu lawzan bin amr bin auf munafiqi wa kana watini nabtal bin al haris kiyan munafiqi nabtal bin al haris
akin munafiki Allah renda koni nanti sirebe ango munana shetane wari shetane iblis ango munana wari kembra tana Nabtal ibn al-Harisi kembra anna kempai Nabtal ibn al-Haris ango munana shetane wari anna hay na sawunya al amangudu asomin patum pilli kunyo banteni anga ine asomin ko yurbata wati suar ndira khen kapame kenan ya hale sirani addarin gillen sirtin mantani sanfa dufa addarin gillen kenan ya hale akan gambarnun pilli hinen okundi kenan ya hale ayon kulan yinte ken jasi nteni kenan ya hale aya hunce ken dumbe na akwai gine dorin gina dumbuku akwai mike honura ko nan ta akwai jagawalle mo kemira kene shaytani tagmancuwa Allah ran da sirbe ganin muna shaytani wari iya ga tana Nabtal ibn al-Harisi anna hay kemira ko dai sena jiruri Allah ran kuwa ati yugo an sahaban kuri ati kenyugo arakan yo bandeni akan ga marnun pili hine ngara daren gillene ay yongula inten ja sinden ay yaren dumbeni ti asonome aw ko mi hare andara haren sonome ta sonome nan dara haren sonome tige ma ta laren ni moti yoke kiyan sauna laren ti sirwe ne mun shaytan hay tan Nabtal ibn al-Harisi anna kembai na sabunya kenyi sirai a hakarin galli mosiri a hakarin galli durusin ne yan newara aga nar ta wala laren wala laren o seho ko ni wayi ho go yan laren ga ba su durusin kemira ora kempe cha munafiqin nokwa agana hoko Allah harenda awra ken lagami munafiqin ana bunu awra ko ni yahudiyanun kanar tarugum na ko ne disirani ahqaren yalli musri durus nan yan newara awne tawalla haren wala ni yagan basa Allah harende Allah haren na hoko awa durusin wayi ho gana Allah haren na durusin awra ko de kagen kalle ama durusin na hasabura purke inda lagami awra ko ni munafiqin ne woso ne na karame kiteli awra ko yahudiyanun da wasu ne na karame kitana gendur sai na hanya ke kembira Allah rena ke mangutu ka tisirbe ne muna shaytan hay tana Nabtal ibn al-Harisa na kembai agen kare arhoko na Allah renda ati Allah ren ko ni ta Allah ren tarwai dro ati inna ma Muhammadun uzunun man hadathahu shay'an sadaqa ta Allah ren ko ni taro durai taron ren kanga o usuna ngana wodi taron de pe angana ho kara aw sakai ha ti serebe na le angana honya angana luzuran gon bana wargana angana jaragi no honya angana garengu tara dura aw sakai arakinya ko tala ren tarwai ti angana ho kara aw sakai agemma pasala ren semne al munafiqun kuna gani luzuran ko Allah ren luzuran ligana kenti kera ti Allah ren tarwai kenno qusui Qur'an ayan yanka ke khibare kebe gani Nabtal ibn al-Harisi aroke digame nan da laren tarwai Qur'anan da khamo suratu tawbari aya tanume adi wa minhumul ladzina yuzuna an-nabiyya wa yaquluna huwa uzun qul uzun khairil lakum yu'min billahi wa yu'min lil mu'minin wa rahmatun lil ladzina amanu minkum wal ladzina yuzuna rasulallah lahum azabun nalim kimra Qur'an yankari ken Nabtal ibn al-Haris aroke digame sabra ati Qur'an da kamo ati siraw gile munafiqin kuyi kun Allah hareni tarwai ati siraw gile munafiqin kuyi kun nabi yimen torno iwa torno tinne ne wotini ti Allah haran goni ti tarwan qul uzun khairil lakum akoni munafiqin kura nandi tarobe gane khairin taron kunan khairin taron yan agra ati yumin billah wa yumin lil mu'minin taroke awalli manan kaawno te Allah wa awalli manan kaawno te mu'minuna asa onde ngo Allah wa asa onde ngo mu'minanu nanti intu jamba wa rahmatun lil ladzina amanu minkum ati hinani serera kunga salamaw kunga limanan kaaw gilla ay taroke ni hinay kunda ati wal ladzina yuzuna rasulullah lahum azabun alim qasribun wa Allah haren torno tinyang kate wira tinyang kate torante ngande selesu Allah ren torno tinne ne wal manda toro tan su hebban su tinyang kate wanda tinyang kate torante ngande kembra ke aya ke yang kan Nabtal ibn al-Haris ala da be ko nda la ren taron de pe
igunya Allah harin nan new annew angana hibrenya mo wala ran yime me kama awaya hanana ana hibrenya Allah ran yime hakanya gana waya hanana ka kebe na Allah hakanya hadun kibaro Allah ran ta antan ne kendi wa anta kento kusrera ay me hakaya an wala ran torno aw hinu yana aw newnu wa ya hinama kiyan sabuni gun kusandi ta Allah ran taron de pe a qur'ana yanka nu jabe dan di tarobe gani keni qerin taron kunan kembere ne nabtal bunil harsa ken qbar nigi harsa tar hugum yo kamanan sehe munafiqun kama himenu gara sigira qorun da war munafiquni ila danta no to gonsa kebe gani banu dubai'ata kembere munafiqun be wakendi abu habib bunil azaz ken munafiqi aro ila kenna hale ke qablari ila munafiqun ila suruhi litongo ila kunjate munafiqun ndi qa targumu iho gabe qatawunda iho gaben kita kenno khuy kusruhi lijate ni tonga hu munafiqun wa qatawunda targumu pu gaben kita maganta targumu dantanu kembale kusruhi li kuni mu'mina sirunye kun mu'mina khalasin tunye wa badir dungonu kusruhi li ala gana dungete wana ke badiri khibarenga sirebenu gara badiri ya kamusiki aro honne o wisu jatene ni to saw a taron kam kusrohili tarogu mum pogabe ila jate ni to on kaw munafiqun nga nay haqiqa ni mer munafiqun he to nya mi umma kemra har tawsiri gumu igana kene ku to onwa wi jate nan kaw munafiqun har tawsirin kitabun wondi qa to nya mi tarogu gumu ma kembra sereben wona tawsiri nyana ngana ki an kuwa ana ndo koto ana dabari to ke ana kembugari parce que comme to ngama tui ana qissa ke woni ko ne qissa ken tunyi qur'ana yimerta qa to nuku ku ngoni kunan bugari ken to woni kanga ken salabat bun hatib ar mu'atib bun qushair al salabata bun hatib salabata ke woken qisan goni qarnugo qur'ana ngoni ti qisabe qur'ana imonte suratu tauba ti yuwa ne misina on dariga muslim misina on dariga salle ngana ya bane salam ngana wara wurnde ngura ma ala renda cross ta la rentara tike ambe golle be yana ken munafiqun jukunyere salle ngana wara bane na salam ngana wara bane na ngurubaga misreni ken munafiqun jukunye aya ta la renda ati ike hayira mbana ni ma iri yaqi keta salwadi ngana kin ike woni saliti ra meke keta salam ngana wara i wurnde ngura ira meke kin yaqina akana go salinta moy ikuni miskinwi kema atala rena duwa unyira purge go na bringta moy alla renti ara hotu na ne be angaro alla batunari kinyam paso dina na burgabe ngare na burtuna ne be agama lambate kaba kinyam paso dina na burgabe alla rengra ke kara diga rawuciya kenna nya hale miskina on ko to arga ta alla ren khare ta alla na duwa unyira purge go na bringta na moy alla renta harsa hotu na ne be angaro alla batunare tikinyam khairan kama na burgabe asage tasagani arga ta alla ren ta alla re iyala ange wakana na bureke ngana kitan aha kanya sawrawa kembere ngan wallahi dun kinna ngana na buran wani kita Allah hakanya no ho ngo kembakari Allah hakanya no ho ngo kembakari mutla surun ta wunyade kenno ko Allah ran de tele dawa wa mawa dawa mampo wa ma na bur mampo wa mawa kenno ko su ya arbane ya mari artikin Allah ran duwa wunya sugoke kenno ko sugoke jidi anya ko bure keta dawali gabo madina dibnonda aribu na ne madina kampalenga dawali gabo non ka hanara aribu na ne ma gulla kaiwai keta anya awtoni juma awtoni salwati banman woto amangini manya anta asalle me kita do Allah ran palema anta juma worni walla garu mi ar konto kenyimi awnyana Allah re juma ko ta awra taw kilo khore la khena himanu gar juma ndi awitin Allah arna man ko lengi arto ke muarsa ma islama o jakan kabaranga yanka nanti jakan wajib islam nun kama kenno kusui ala renda jakar ya nun ara debuninga nan duniya jakale to dangi denambu yuwa ke kama
igoti yoberati salabata tarugumunga samu atoni salabata bun hatib isama atoni kembele salabata e kembele tumbua kama undia jeka ligai igadiga ida jega nkbaren kara ida jega nkbaren konara atike tahara gama nyungi jongoi onya nyungi jongo maremi agama sagale kona onya sagale maremi sagale ngori ne kahirni keta islam non ka wo sagale ngini mewa keba te har kiyama sagale onya sagale maremi ati serugura undangi ndiyaro kamwa yerga oni ibi hakare munun idiya kamuni rajaka no le sagande bwa kamagare arajaka ke buni na hay agaba ya ngori ati undiga ige woni ili manangawa magati permitin nakin kenno kusui yero serugo okene wahay nyangala renga mana akhbaren ko na salabata wati yugo bera salabata tonga sami ma ira akhbaren ko kesa ke woni nya kai wotobe ko ni isam to kyari kema na akhbaren na la renda kenno sala rendi ahlaki kenno kusui amare me woni jamandi kendiga katai tanta kemono ayam baga yangandi sasa kenno ko swara jaga ke kahuma me na le tona kina alaren alaren ta alarin kabare ga yin alaren fatiha le al kahuma me tona kina abubakar ti alaren ma himbe riga nyanta gelli gana re kenno ko swara kahuma me tona kin umar ti alaren ga barai ni khurayni abubakar ga barai ni khurayni anga madangi bagate ngan kanin chamu kenno ko swara sage bo tarugum na ko enandi usman kenye na ga fati usman kenye bo kenyugo isamu atoni ti salabata to ngoni samu kai hayra tobe ko kenni salabata kenni badir salabata bun hatib kenna badirinya alla qad sirbinu gara badirinya yinge kama iya huma gara ho gara kanuna ya iya huma badir dunge kellanda yana munafiqi kembelenga o himbe ko ni tarugum yan trombe sirbinu gana qisango ni tawsir nu na tarukhunu ni anga matoketu keta adambe ko ne qissa kenya kama yan salabata serta nani honora ko enanti salabata begani tarogum yonu da ko enanti salabata begani ti salabata bun abi hatib tikembi kenya ni paze ken kana yino salabata bun abi hatib tikembi kenya ni kai hayra salabata bun hatib bego keni badir dungenya kellanda yana munafiqi kembi nga sirni hakalato kenno kunedi tawsir gun uni hakalato kenno kunedi badir dungonu i to on sande wotar on kitabunu benuri ina hay iwayi ni ke woni badir dunge hen salabata bun hatib ya tarugum yonu ngara ko ina digo be na ronya na kenye na salabata bun abi hatib to ngoni firguma bo serbe magata kempo tunu don anna ko na de qissa ke woni ya kama to ko nanti hoyino munafiqin yen allo qissa ge la amin ke mori بقرآن ينقى سورة توبة ناقبارنغو قرآن دقمو أتي ومنهم من عاهد الله لئن آتينا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتيهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب صدق الله العظيم قرآن ينقاتقمو أتسروا منافقين لي كون اللهرون ألا اللهرون لما ولا اللهرون كنا الله ننتي ألا غنا هوكين يا جليو فسمداو ألا غنا نبرين يا لنا صدقنا ولا نكونن من الصالحين تو الصدقة ينا منا وجهك مو ناري وونيا سرسلوا وجهك مو ناري وقد سناري إذا كل يرونجنا الله القرآن تقامو فلما آتاهم من فضله بخلوا به بلا بي الله غرنا برينكنيا وبخلاو ومدن جاكا مونيني وغير بيودو توسرون تاقونيا ومكتكينينا وتولوا وهم موردون وهلا وريه حالا كون بلانو غنيا وغير بيودو ماتمن بوكي آية ينخا كي يوري aka manen to nga matu ya ganya mi tarugum ma ka sire su gana ke lahiru me wuto anga wali sisa kenan gaba hono lahiru mutu yiro Allah na nan da Allah ngana na brengina wa am pakhengina anga na wuto anga na baranyana ando kay wasu awno lahala kembira Qur'an taqamu fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawm yalqawna iro ke lahiru timin balawo tikel la garinya na munafiqun isunno meni
Allah garin yana munafiqun wa yisunna meni makata kota kebe agorna Allah gemalle mawo keta kyawa ko ne nanti agati tubi aga nimisi tube kema khalasi wa man nimisi parce que Qur'an baya yankan nan ta Allah garin yana munafiqun yisunna meni makota be aga Allah gemalle mawo kemal serengana tube khalasin denga Allah dabala tube an rawara Allah ga baraket tubinga sagi tube kema khalasiya tube kema khalasi كمرنا قرآن كينغو تي فأخذهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه تلغرينا منافع ويسن مني ما كتب كتب بيقول لك جمال ما بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون أن يأتي قنق السوابي الله ما كان يقوان سري أن يأتي من السوابي تي هون سوابوني إغرى الله سوغي لماو إلا هدوني إغرى الله بيودو يغبراتي مني aro igara garebe kutu nanti kana na barenge te wajaka muni iwasara ne nyana umakata genya na gira ken garebe kutu kenya sabuni nafi'a unkenya ka allati alam ya'lamu anna Allah ya'lam sirrahum wa najwahum yala ikuma tuwa nanti igundo hinu Allah kentu awi bangi hinu kanatu wa anna Allah allamul ghuyub wa Allah yana himonte nture sere yala ngoti ni ngana gorenge da kenya na manyare duwanya Allah gana goren kininga ana kenya enne uninda kemblanga na leru ngutu Allah yana himonde nture anga nyananta yana Allah ya watu kembrenga agen kibare ne keken salabata bun hatib iga samu atoni ora ko ene salabata bun hatib he aken badir dunge kembrenga kebegani banenga Allah gana dote kotatana o dangin tiken kana kallenga ora ko ene sura hilani iri jate munafiqun li na to munafiqun he badir dungo nuyani isamu itonu yari banen kabarin hake bo banen kana Allah gana dunate kotata na oken kabarin gono duwa wanyana wata Allahumma ya farjal hammi wa ya kashfal ghami wa ya mujiba da'watal mudtarin rahman ad-dunya wal akhirah